ishize drone basura nako abaturage bari mu bitaro nanje ndayafite aho none ugiye kuvuga ko ari drone yo mu makwe yabikoze ngo ira ni drone yo mu makwe drone zirasa umuntu ikamurasa mu nda ikarasa mu nda uzi umuntu drone yarashe dahiri nta umuntu drone zirasa ngo avuge bariya nabagize tegera nkubwire uwirashe arapfa ntazavuga yishe benshi nje mfite abana biwacu bapfuye kubera drone ni drone yabishe amazu yatwitse buri munsi wohereza ubu drone barabufashe tububona wabibonye kuri murenge kuri 5 video rugaba hayerekana drone kwerekana turiya tuza twinani zira ni drone wowe urabipinga ariko ukuri niko mwanga ngo yarayirukankanye rugaba arayifata ko rugabo ni ahubwo azoje Beijing muri atletisme azoje Beijing mu marushanwa yo kwiruka rugabo wirukana drone akayifata ntabwo wirukana drone akayifata ahubwo yarayirashe yarahanutse drone reka ubutaha tuzovugana okay wari hari ikintu kimwe muzamuhakana bikatubabaza twebwe nka twigwaneho yego numvise muzamudutuka tubifoga n'izina ryose mwotwita ntari ruta kutwica muzamutwica ndeka mbivuga ko muzamutwica kubera ko mwavuze ko muri leta mwebwe kandi muri Abanyakagara iryo zina zifite n'ubwiza bukeye ikintu kimwe no kubwira wumvise nariko mvuga wumvise Kongoro ko yagiye arabyivuga aravuga ngo njewe Kongoro 80% 80% nije uzu supportinga zira drone zazija kurasa Abanyamulenge muri mu Minembwe none ni gutuhaye uvuga ngo zira drone zose ngo nizamakwe ngo canke niziki tumva ko mwatsinzwe kubaza kibazo ngaho mbase rugabira myenda abayambaye ya gisirikare akazi kayikoriki akazi kayo ni ya gisirikare nyine gisirikare gikora kubundi akazi k'igisirikare ni nico kurinda abaturage ngo gisirikare iyo ari leta nyine ni abari gisirikare cy'igihugu iyo ari twebwe iriya yambaye ni yatwigwaneho ibyo uri gusubiza sibyo ndi kukubaza ngaho ubajije gute numve umwambaro wa gisirikare y'umuntu awambaye aba yarareheye kugwanira igihugu sibyo se iyo umuntu yambaye uriya mwambaro ari umureberi aba yaragiye kurwanya leta cyane muzamushaka ngo leta ibarase ibitoryi bo bari kurasa amasasu ariko cyangwa mutegeka ico leta ibarasisha leta nzi zirasa twigwane izirasa umuturage baze nako izirasa okay kubera ko umuturage wese ari twigwaneho ibi zirasa ikoresheje drone n'igihe bari muri CCLF ndubizi ko bunyine ari CCLF ariko kubera iki bagomba kurasa mu gihibo batagiye kubarasa bakanarasa amazu inka zarabagwanyije inka niza abaturage wavuze ngo twigwaneho ngo izirasa ziranka bari ko berekana abantu barashe ninjoro bakavuga ngo nizo drone ngo yarashe ntabwo ari abantu barashe ni ese uzemera ryari ko ari drone ufite video drone iri kuzirasa wabonye drone nyine igaragaza ufite video y'inka zarashwe na drone ninde wogenda kwirasira inka yiwe akavuga ngo aveshere drone jewe ndabaza mwe mukundi impaka urashaka ngo dukora impaka kandi jewe no kubaza ibintu be factor bikanakunanira nawe ndakubaza hereza video igaragaza ko ziriya nka zarashwe na drone wewe wavuze ko ari abantu bayirashe nanje mbere yuko ngusubiza ndabanza nkubaza wowe ufite video ari abantu bazirashe wabonye inka mayi yarashe jewe nabaye mu biraro nabonye aho mayi zirasinka hariya ni amasasu y'imbunda arasa amasasu ya drone iraripuka ariko fragment uzumva ibyo ngibyo ndabwipura ngo iriya ni fragment yatoboye inda cyane peti kora cano ukore cano ushake views neza ureke kuzana polemique mu bantu none se mbanze nkubaze urategera ese kurahakana ngo drone ntizirasa ukeneye ngo ukeneye uzokurase ubone kwemera ko drone zirasa nizishake zirasa mu gihe MRD parti politique irwanya leta timuyitegekesha iki barasisha icyo turasisha ariko mu gihe turi muri CCLF bagomba kubahiriza uba bavuze ese MRD penal muri CCLF harimo M23 MRD irimo kandi ariwe wambwiye ngo barihujije nziwe wavuze ko se matama bihujije none se kubera iki nubundi bihujije ibihano bimwe bigomba kuraswa kuri twigwaneho mbese bigomba gufatirwa twigwaneho kandi bose ari umuntu ese ko baza barasaba amasisi na rubaya n'ahandi ko bataza basakuza nk'uko mwe musakuza mutera induru kandi mwarazumva nitwe guzumva ariko nabo baza basakuza kandi mwarateye leta ntabwo twateye leta yaraduteye ngo itwita ngo turi abanyamahanga kandi turi abaturage bayo nawe ubwawe ndabizi ko ubunyine wewe kutaraje gutabara uzuvugira hano ndiyo wewe
umusanzu nza nkutanga murumuna wanje ariyo, umubyeyi wanje ariyo, mukuru wanje ariyo yapfiriyeyo, nawe ugiye ndabizi bo kwica, we Kabuye bo kwica ntiwohuruka. Bandi bonyica. Leta ya Kongo nyine yanyu. Banyicirike. Bakwica kubera ko uri uwo nyine uriho. Kubera ko uruho ngubu. None se nkubaze nta banyamurenge bari muri leta? Bande batashize. Ngo? Ni bande mbwira babiri bariyo batashize cyangwa badafunze. Wewe ufite imyaka ingahe? Nyinshi cyane. 30 na. Ahubwo urasa n'ufite nk'ine. Usobanura impamvu usa n'ufite nk'ine? Ni ukuvuga ibintu rimwe na rimwe biri no sense. Ibihe urategera se? Ahubwo wewe ntufite n'igine. Rubumbashi Gisangani, Kolwezi n'ahandi na Karemi na Uvira hari abanyamurenge bari muri leta. Bande? Ngo bande? Kuko uravuga gute ngo bande? Nyine ni bande batubwire. None se ngo baze abanyamurenge no kuvuga nta munyamurenge uba muri leta? Bari muri leta reka mbikwemerere. Ndakubaza habe n'abari ababaga Uvira bajanye Kamanyiro ntibabaga muri leta? Bari yabage nabo bategereje umunsi nibagumamwo n'ubundi nabo bafite kwicwa vuba cyane. Mwebwe mufite kubica leta yayindi vuga ngo ni yawe. Nifite kubica. Kubaza. Ndabona uracara umwana muto. Ngaho. Urumva? Kuki mukanwa kawe habamo kwatura gupfa kwicwa? Nuko n'ubundi twadufa. Ukubundi wabemera ko twadufa. Ntabwo harimo kwatura kwicwa. Ngushirireho riko. Ndakubwira ibihari. Tonde banze witonde ndashaka nje nguha ibintu biri fact. Kubera ko wowe uri umwana ibyo uvuga. Ubivuga bwana. Okay. Tubivuga nk'umuntu uri materi tukuze. Ahubwo ngaho uvuga. Urategera se? Tureke gutukanira kuri kamera. Oya nshaka kuguha ibintu biri fact bibiri. Kuba umwana si icyaha. Ahubwo ukuri niko kwakukuye. Tegerera iyo record. Iyo record iravuga shiraho. Shira ku gutwi. Kiravuga. Uyitegere numara kuyitegera umbwira ikivuga. Ngo nuba abanyesoko bamanutse. Uyu ni wari bubembe. Tege banzure kibanzirangize. Kuri kuvuga itararangira. Cyangwa ndaza no kuyikoherereza ahubwo. Je ni record iri kuvuga abanyamurenge ko basigaye bagenda bakarara ibaraka n'isi. Basigaye ariko se kubera iki kuva kera kose batagendaga. Kubera iki batagenda? Barahamye hari n'abanyamurenge bari bahatuye. Tumva ko yahayashima ngo no rero byabaye igitangaza. Byabaye igitangaza kubera ko gusa umunyamurenge iwabo yavuye ahantu hamwe aje guhaha. Ico nico cyabaye igitangaza kugeza aho tuja gushima kuri record. None se ngubaze coreka kubiga igitangaza hari intambara. Uzugira mu ntambara ntiyazabi bibazo. Hari intambara yandi y'abaturage na leta. Iyo ni intambara nyabake. Nta ntambara yari hari. Ahubwo leta ariko yica abantu nuko haje reka mvuge Kongoro yaraje cyangwa se niya myigaragambyo reka mbikubwire n'ubundi cyatumye ba. Ntabwo ari Kongoro. Ya myigaragambyo twakoze niyo ngaho mbaza. Ikibintu wowe ushaka kumva guzamo ko byarakunejeje cyangwa byarakubabaje? Ntabwo byambabaje. Byarakunejeje. Ibyo yavugiye nibyo byambabaje. Chombaza. Byarakunejeje ko yagiye kungamoko. Byaranejeje. Iyi record irakunejeje ko abanyamurenge bari kurara nuze. Iranejeje ariko ntabwo nemera ko ibingi bari byo. Biramutse ari byo nonezego. Ubu nyine bandetse nkazamuka ngarenga iwacu nonezego kubera ko uhaye undasa ibaze kuraswa na leta. Muziki numugira abantu batwigwaneho. Mugira kitubwira. Uzico mugira? Negiki. Mubabazwa nuko amahoro yozanwa na leta mbese muzamushaka ngo amahoro azanwe namwe. Ariko ntazanwe na leta. Kandi na amahoro. Amahoro ntitwiyozana natwe atari twebwe twatumye atabaho. Ahubwo tubujije amahoro niyo woyagarura wenyine. Leta ubwayo. Uzi leta ubu nyine namuzivuze ngo umunyamurenge. None se leta ne azongera kwitwa yazina wanze ngo umututsi. Azongera kwitwa umunyarwanda. Leta yazanye reditabara. Leta niyo yazanye reditabara. Ese ngubaze twigwane ukirwana reditabara kirwana leta. Wazanye reditabara uramuzi? Reditabara yaje ku ngoma yande kugira ngo igere ruguru. Yaje ku ngoma ya Kabira. Ku ngoma ya Kabira. Kabira ubu nyine akorana nande? Kudasubiza kuhwereye. Kabira akorana nande? Kabira ntawe akorana nawe ubu nyine. Ni umuntu uraho ni umuturage usanzwe. Yarabyivugiye. Niyo mpamvu ngubwira ngo urasa n'umuntu utarize. Okay.
urumva se wize menshi ko turakubona aho ngaho icyo nkubwira kurishima ngo bene wanyu ko baraswa na drone ugahakana ko niwe wize dore icyo nkubwira azagira niwe wize udafite icaza azagira niwe ufite ibyaza nshaka jewe ndi clear nshaka kukubwira ibintu kuko nkubaza ibibazo bikakunanira tubasha no gusubiza ibibazo nkubajije wewe mbazi kinanira Kabira ubu nyine ni uhagarariye AFCM 23 ufite fact nkuko wabihabuze ubimbwira kurumva se turazifite banze kumpa fact nazo nushaka ndaziguha sawa kurashaka nziguhere hano nkuko ngwaye ino audio se nico ushaka oya ndashaka nguze kuzintumira mutumire fact umbwire ngo ngaha aho yabisinyiye nari nkubajije urashaka mbiguhe nkuko ngwaye ino audio cyane bizana reka nyine turangize mbigu sawa ni uhagarariye kiriya chama Kabira ubu nyine niwe nyirabyo niwe ugisaposoriga kandi ari wowe watwiciye wumve ibyo bintu biramakinga sense Kabira okay reka mzemere Kabira yakwiciye ari leta ese igihe hamaze kuvaho Kabira niki cyabaye impinduka siho twapfuye cyane erega ese wo kubaza regime yave uramuzi yave yakoze iki mu Banyamulenge ndabyunze ngo none nimba utazi ko yave ico yakoze ufashe imikoro yifatirika nimba utazi kubwira ko leta ihaye nimba utazi ico yave yakoze yave yisha Abanyamulenge mu minembwe leta ubunyinira mufunze ariko Nyarugabije bundi yari kamuvugira ibyo se ubivuga yuko ibyo uzi ico bisobanura iriya yose ni politike yave yari muri leta wewe utazi nico yave yakoraga yave ntiyari muri leta none nimba utazi nico yave yakoraga niko ndakubwira yave ntiyari muri leta nimba bamufunze kubera iki bakomeje kubica toujours ico mbaza none se ko Nyarugaba bamuvugira kandi bari kumufunga ngo bazomufungura nuko nyine arengana yave nawe ararengana kandi ari wowe wisha ababyeyi mu minembwe ufite fact imirambi hari uwisha Abanyamulenge turamuzi yari uyu wapfuye ninde ntuza ntago ari yave ntabwo ari yave ni Rugabisha afite benshi yamarisha witwa nde izina gira ntabwo ndikubwiye ntabwo ndikubwiye nditwigwaneho reka nkubwire papa cyakoza unyeretse ko kutamenya ibintu njyewe sinokugaya kuko mbona ko ntuzi n'ibyo uvuga ntubizi so rero reka dusoreze aha ngaha sibyo tuzakomeza tugenda tuganira ariko kumenya ni byiza sibyo ndaguha uwo mwaka ndaguha umukoro kumenya ni byiza ariko ndashaka ibi wavuze bya yave mva nkubwire biriya bya Kabira umpe fact mbone kwemera noneho ndaguha umukoro njyewe ndaguha umukoro singuha fact ndaguha umukoro umpe hano kuri kamera tuzagaruke nawe urategera se ugende uje kwiga umenye ngo se yave ni muntu leta imushinjike co ni kimwe utane tugaruka nzokubaza uwo mukoro kigira kabiri ugende ubaze ngo se Kabira na Red Tabara bakoranye gute uruhare rwabo mu kwica Abanyamulenge urategera uzoza ibyo byose ubizi kubera ko mbere yo kugira cano unagira na kamera n'ibiki wari ukwiriye kuba uje gutara amakuru y'ibintu uzi naho iyo uzi ukavuga gusa ibintu aha ngaha kuraza ngo drone utuntu turi aho ngaho turi balloon turabasi balloon wowe bifata ko ari balloon tegera nkubwire urategera se bizogufasha uzomenya nuko unatara amakuru twebwe tuza kuvuga amakuru hano kugira ngo rubanda rujijuke bamenyererema bamenye ukuri hari ikintu nkumenyesha kimwe tubone ino recording uhaye icyo ufite ni amakuru ino recording uhaye wari ufite nayo ibinyoma yose tegera nkubwire ino recording uhaye aya ni amakuru ko mfite n'ibindi noguha ukajijuka ukamenya none se nkubaze aya ma video njewe nyakwereka hano ndafite hano ejo hashize drone basura nako abaturage bari mu bitaro nanje ndayafite aho none ugiye kuvuga ko ari drone yo mu makwe yabikoze ngo ira ni drone yo mu makwe drone zirasa umuntu ikamurasa mu nda ikarasa mu nda uzi umuntu drone yarashe dahiri nta umuntu drone zirasa ngo avuge bariya nabagize tegera nkubwire uwirashe arapfa ntazavuga yishe benshi nje mfite abana biwacu bapfuye kubera drone ni drone yabishe amazu yatwitse buri munsi wohereza ubu drone barabufashe tububona wabibonye kuri murenge kuri 5 video rugaba hayerekana rugaba ari kwerekana turiya tuza tw'inani zira ni drone wowe urabipinga ariko ukuri niko mwanga ngo yarayirukankanye rugaba arayifata ko rugaba ni ahubwo barayihanuye azoje Beijing muri atletisme azoje Beijing mu marushanwa yo kwiruka rugaba wirukana drone akayifata ntabwo yirukana drone akayifata ahubwo yarayirashe yarahanutse drone reka ubutaha
ubutaha tuzovugana sibyo se dusoreze ikiganiro ahangaha ariko ico nkubwira cyo kimwe naguhaye umukoro ugenda uzoririza amakuru ya Yave ubariza amakuru ya Rugabo urumva ubarize n'amakuru ya leta uruhare rwa leta mu kungamoko ese ayo moko uvuga yunze mbwira bwoko bumwe yunze nibira bya Kongo uruhaye uvuga biriya kariya nagakingirizo bashizeho bira byose babikoze kubera yamyigaragambye n'imyigaragambye yatumye bohereza Kongoro genda wifatazanya amafoto utekereza ko amahoro yogaruka bigenze gute leta yokora iki kugira ngo amahoro abe wewe ubona kuriya nyine batubeshe ngo nibyo baba bakora nibiriya yokora nta bindi nyine nibiganiro guhuza abaturage ubundi se abaturage baba bagwana nuko ico tuma amahoro agaruka kimwe nuko leta yoreka kurasa abanyamurenge gusa ikareka bakabaho kimwe n'abandi bose intambara ziri muri Kongo n'abanyamurenge nibo bazitera si abanyamurenge bazitera leta nizitera mu baturage leta ni umuvyeyi reka tuzemere gutyo leta ubu nyine iramutse ivuze ngo ko Masisi na za Rubaya bari kurwana hari abanyamurenge hari abameze nk'abanyamurenge zira ni intambara za politike tugafata intambara za politike ngo zishire mu banyamurenge nubwo abanyapolitike bazizana kubw'inyungu bakitirira koza abanyamurenge ariko zira ni intambara za politike wewe niwe wazitiriza abanyamurenge kubera ko wavuze ngo bari abarugabo hari abari none se kubera ariko ndi wansubije ico nakubaje ngo se kugira ngo amahoro agaruka yare wowe wumva hoko gwiki nabigusubije muri Kongo hose dufate muri Kongo hose en general wumva hoko gwiki kugira ngo amahoro abone leta yofata umuturage wese kimwe n'undi ndigira urutashanya irutisha undi kandi leta iri gushaka amahoro kugira ngo abaturage babane neza none se urumva ntabyiri gukora none se kubera iki barasa nico mba nibaza njiwe ntabaguruzi baciwe amabere ninde waciye amabere ni Yave se Nyaruga bari mu kuvugira ngo bamufungure kandi leta imushinja Yave ni wawe urasaba Nyamurenge kugeza uyu munsi ngo Yave arafunze kubera iki intambara itahagaze nimba ari Yave wayiteye erega Yave arashobora kurwana ariko watanga intambara atariwe nyine nuko watanga iyo tambara ari leta n'ubundi ramufunga kugira ngo leta igume yigira umwere kugira ngo igume yica abaturage ese nkubaza igihe leta yamye gisagategeye ku butegetsi hari intambara se yari hari ngo yari hari oya yagiye ku butegetsi hari intambara yatangiye 2018 gutyo gisagategeye ku butegetsi asanga y'intambara ariko mbere ya gisegeti Kabila kiri ku butegetsi intambara yari ihari intambara n'ubundi yari ihari intambara zagiye zitangira kera uravuga intambara turi mwaka kanya se ndavuga intambara turi mwaka kanya iriya yasizweho na Kabila ngo yasizweho na Kabila niwe sebuje uwo munsi ni uyu munsi mwe muyobotse ngagira ico mugenera Kabila je tabwo nakubwiye ko nyobotse Kabila gira ijambo mubwira ico nyobotse gira ijambo mubwira Kabila ntacu mubwira kubera ko ntari kuntebe ese Kabila ahubwo mbaza mbwira ijambo mbwira gisage turi ahubwo nkubaza Kabila uyu munsi Amerika yamusabiye amasanction kumufatira imitungo n'ibindi byarakunejeje cyangwa byarakubabaje ari yose ni politiki umuntu wagize uruhare mu guteza biriya bibazo iwacu ubivuga iki wowe iriya yose ni politike nico mbivugaho ahubwo kiraheza sanction batazikwiriye ikazima bazikwiriye no kuvuga ngo bazake Kabila ntaco yigeze akora inde Kabila ntaco yigeze akora zira sanction bazireke ntaco yakoze zira sanction bazikureho bien bazikureho Kabila bazishirireho wayo twica bavandimwe mwebwe muri kudutegera kuri kamera muntegerero no mugabo ibintu ari kuvuga uyu mwana ni umwana mutoya w'imyaka nka 24 w'igifobagane karafobaganye no kuvuga ngo aravuga ibintu rimwe na rimwe niza ideology ba nyina babashiramwo bakabatekerera yego so rero ubutaha tuzagaruka ariko kandi dukeneye kwigisha abana mugende mumenye amakuru mumenye amateka kugira ngo ejo nejo muza muvuga ibintu ku makamera muzi mumenye umwanzi mumenye uruhare rwa leta ko yifuza ko abanyamurenge babana n'andi moko neza kuko leta yagiye ibisaba n'abari abantu bo muri twigwane wa FCM 23 barambika intwaro ni naco biriya biganiro biri gukora hariya so rero dusoreje anga ciao nawe utaha tuzongera dukomeze tuganire sinzi ko ari urakoze cyane yego ariko unyise umwana umpaye imyaka itari yanje ndabizi ko Akagara muza kuvuga ibintu byose biri opo bidahuye kabisa unyise umwana ntari we